Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Pururem. Book your seat today. Limited seats available. हांगा साकले बसून मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात बसून एस्कॉर्ट सर्विसीस आसा हे हांव टेबल करता आतां हें दिसता आयज ओपन प्लॅटफॉर्माचेर दिसता कितलेशे सर्वेज आउट जाल्ले आसा सो हें जेन्ना जाता स्पीकर सर होम डिपार्टमेंट करता कितें सांगलेलें म्हाका स्वता म्हणूंक लागलें लडकी चाहिए क्या म्हणून तरी पूण तेजेर एक्शन जायना तरी पूण तें चलता स्पीकर सर हितून इंटरनल इन्वॉल्वमेंट कितें तरी आसा अशें तरी म्हाका दिसता इंटरनल इन्वॉल्वमेंट नासलें जाल्यार हें टोटल बंद जातलें आनी हें जबाबदारी मुख्यमंत्र्यान घेवपाक जाय. Just not block the website, trace the source of the website and then book those people. You will find a recurring pattern of the same people being involved again and again under different platforms, under different names. North Goa dance but जायत नाही आणि ती काम करताय डान्सर म्हणून ते ह्युमन ट्रॅफिकूय आसपाक शकता तांकां म्हाका दिसता ताका वर्क विजा आहा म्हणून सो तांकां एक्सप्लॉयटेशन जाता. These rates, everything is okay. But main just source है, जो main boslo है, here to dismantle is very important because it is affecting us as tourism, as a hotel owner, it is affecting us and it is being a very big problem. 18 जून रस्त्याचेर 18 आसपा so now it is called कितें it is called the spa street. ना 18 spa street न्ही आतां ते 18 जून गेलो थंयच आतां it is called the spa street. Speaker sir, don't take anything lightly. पूण इमेज ऑफ द स्टेट जर बरी उरतली जाल्यार यू हॅव टू रेग्युलेट इट यू कांट अलाव इट टू बी रॅम्पंट. दुबय अशें आशिल्लें एक टायमार तांणी बंद केलें तें आनी ते रेग्युलेटेड इट. स्पीकर सर हांव इतलेच नोंदरेक हाडूंक सोदता ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या बा विरेशाच्या पासून ऑनरेबल मेंबर आमी उलयता ते सगळी बरी गजाल आयना आमी आमचे स्टेटीचें नांव काबार करता हितून हे जे आमी उलयता पळय ते. The cybercrime police have taken down, blocked 512 such escort service website URLs. Moreover, the social media monitoring cell of the cybercrime unit is actively monitoring such alleged website and taking preventive action. In 24, it is 8 altogether, accused arrested 18 and a victim rescued 19. In 2025, 8 all the cases under trial, accused arrested 18 and victim rescued 23. Till 2026, till 9th of March, 2 registered, 3 are arrested and victim 3 rescued.